Kau Tani Wichamani on Vodafone. The future is exciting. Ready? Very good morning to you, Babu. Andra, Babu. Wala mati kore. Good morning. Lola bina, mucho bola. Ibina bura koi ko sachiko, Babu. When I talk like that, Michael, koi ko sakila where I am, you know. Oh, dola bina. That Mucho means dola bina. koi ko sachiko esa bakara this time. Right now, Michael, I am in Hingatoka. Sanjina. Dapat kita kay Ben, Andra, Babu, Andra. dapat kita kay hingatoka. Koyo sa chiko Hingatoka. Koyo lagu chiko may mataglay rongo VTFM. Mata ni tamata ko sa rongo na Ben. 5 na koloko dakare. Michael, iko sinistad dakaka na 5. Nay, kaya sa talaga na 5 na kalok. I'm doing some other things around the station. Ala may ko ba di giriwa po kichiko na? Nay. Kau sa Ben. Iya. Rongo naman tamatangguri ko sa kilala mo ng balita na ko sa Andro Chikongo. Iya. Aw sa Andro takina tamatangguri balita mata ka Diwali. Iya, oi. eda ba uda ka ba yung nangon ni Diwali? Bapu, dapat sa tama ko sa Andro. You should be in Suba during Diwali time. Nay, Michael, myself. Every time Diwali ko sa kila tamatango ko na lako may nungu bale kaniya kede na ka. Iya. Tindo na ka bo mataka na kachilinga tu na day after kango na lestali bale kana bul makaure. Kaya sa singira ka na bulmakaw na God, re? Nay, Michael, nanggo ko sa Andro tegi ko saranga. I'm going re west. I tell Miss Babu, you stay. I'm going. Isa. So you going to the west? I can go home and celebrate with Miss Babu? Only eat the food, nothing else. Cause when you're not there, you know, somebody have to be beside Mrs. Babu, celebrate Wangamandana Patak. Iya. Michael, kodi po sa bango, let's make in the viva do vinagandaru da kava. Nada ba tali me kita ka time unchi na Diwali la ko bale sa singi don ka sa kita ka. Ko na takaba na pataka kana ngana sweets ko kana bagalele la ko na takaba na pataka nungu bale be. Ko la pataka dota ni nungu pataka. So Michael. Yeah. Ko sa la Congo West lay bangara kalumanda na west side this time baleta su adaba chiko na Ndraki mai subare. Ndraki is super cloudy right now. Cloudy, little bit rain. Rainy, yeah. Oh, boleh kata lang Hingatoka talanga like that. Okay. Maybe so are you going to Singatoka or are you going somewhere else? Nandi. Bakanduan Nandi. Roto na nungu lala sa tuko na binaka bakale Babu you come to Diwali this side Nandi this time. You run away from that fella, Michael. So Babu, you giving me the permission to go tomorrow and celebrate Diwali with Mrs. Babu? You go, but no ningona, no pataka, only kana sweets and kalakoy bale. Kere kona take away. Oi. Kona take away re Ben ko talanga sa sureti bale. Koi ko lako bat kay Michael re tamana ka bana ko tamana. Okay, dono Babu set sa dono. Iya. Gori ira na kila kito mendo na bulang ila to lako may bale ya sa kito sa garavira ya sa bakay kalaw sa lako may. Oh. Ya kenda na. Oi. Tutuwa na time ko sa lako na nungu friend Vijay Barma. Vijay Barma. Kausa time kausa kila chiko sa pala ka ochi na lotu. So first time to be there myself. Balaga tutuwa na close lang may. Kausa nduri chiko na mata. Kausa reda na bale sa songo chiko songo chiko ko kila korto sa lotu chiko this time. Times watching 6 o'clock or 6:30 or 7 o'clock, sometime like that. Kausa reda na katumo sandola. Kausa kadime na mata. Hey, beta. Gaisa sanga chuko na dina itumba. Kokosa rai chuko na katumo me rai mai na gate ko desa kadi chuko Kokosa rai bango ngai reda koyo. Hey, kokosa didi mai katumo dollar na mata. Gaisa tauro mando koyo lomani bale.
Koe sa time sa duru lo mani bale ko sa bosa are beta ko bless man da kita una family. Kita sa watch. Ko sa bosa me bless ta kono na family ko sa worry tu no ko beta da kita sa watch na lo. You are the first visitor to come to our house. That means you are just like Lord Rama appearing to our house. Kausa times ala ko na rumu blessed ka na rumu na sitting room keda na ka korto na ngone korto sa toro ko yo baleni kuro babu. Times anji ko baleni kuro ngona Mrs. Barma sa toro may the best sweets out of all the sweets. The first sweet saranga korto sa soliebeo me kanamanda me blessed ka. Times awo chingore ala ko tumba. Kita sa first pataka me wanga na mbonging gore korto sa Sulevio. I light the first pataka. Tak. Sa lako chiko na pataka ko sa bosa. Vijay Barma sabi ngunu ningona ko sabi bagalay. Time sa ngunu ningona mother first basin, second basin. Sa lako chiko like 1 o'clock in the morning. Kita sa ngunu chunga ningona like 2 o'clock. Na Vijay Barma sabi modena. Koko sa lie down like this ko time nga taki ngay during ngay ngunu. Time 3 o'clock in the morning sa bosa biyo na Vijay Barma, are Mike here, what time you gonna go home? Kede na sweet sa chiko balini kuro ko sa kana kede. Kede na pataka sa wanga kede sa singdo tala na pataka sa bo. Time ko sa rede na ningona sa via voci ko 5 bag. Ko sa bosa na Vijay Barma, beta baka boli tale so na ningona. Boli tala mai so na ningona. Time 3 o'clock ko sa taringyo beta. Eyo. Koiko pida na kaloko sa lesu ibale ni ko koiko. What kind of invitation is this? You invited me to your home to celebrate Diwali with you. Now it sounds like you want to chase me from your house. No. Babre papi Ben. Iya. Kailangan nangono ni Diwali. Iya. Kenda do sureta na kalome lako may na Diwali. Iya. Ya nangona ya umatay ningo na may rongoda. Iya. Nito na matabubali sa ochino na to masu na ochino na to garaka na mitay na sweet. Iya. Sa ochino na to garabira na bulangi. Iya. Na bulangi baka na kalon lako may tulong kiba. Iya. Matay ningo na may rongoda. Iya. Miro to sabi demurita le na kalon. Oiga demurita le kalon. Demurita le kalon. Happy Diwali, acha, you and Ben. Iyo, binaka. Thank you very much, When Babu. I come to Suba, so na left over ngayon rongo may vouchi, acha. Dolo, binaka. Okay, thank you very much, Babu. Wale, Tomorrow. Babu. Nakamali. Babu the Meme, nama kayo na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?